Diolch Gynhadledd, diolch gyfeillion. Dyma'r tro cyntaf i mi siarad ar lwyfan yng Gynhadledd Plaid Cymru ac mae'n fraint i wneud hynny fel ymgeisydd y blaid ar gyfer ward Treletert yn Sir Benfro. Mae'r ward yn cynnwys pentrefi Treletert, Casblaidd, Caslau, Treffgan a Welsh Hook. Cefais fy ngeni a magu yno. Dechreuais fy addysg yno a dwi wedi byw yno am y rhan fwyaf o mywyd. Rwyf wedi penderfynu sefyll gan fod angen llais newydd, llais ffres ar fy nghymuned. Gyda chymunedau cryf gallwn adeiladu Cymru gref. Pob tro rydym yn cadw'r hyn oed yn ddiogel gyda'r gofal maent yn ei heiddi. Pob tro rydym yn helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial yn ein hysgolion. Pob tro rydym yn helpu'r teuluoedd sy'n cael trafferth ffeindio cartref yn yr ardaloedd lle i magwyd. Rydym nid yn unig yn gwneud yn cymunedau yn rhai cryfach, ond rydym yn cryfhau ein gwlad hefyd. Rwy'n hudo am fy milltir sgwar, y cymunedau ynddi a'r bobl ynddi. Rwy'n angerddol dros gymunedau gwledig Cymru, ei dyfodol a sefyllfa'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae'n bwysig fod ein cymunedau gwledig yn cael mynediad at addysg o safon, gwasanaethau iechyd o fewn pellter derbyniol, tai fforddiadwy a thrafnidiaeth gyhoeddus sy'n ein cysylltu nhw a'n trefi. Rwyf yn sefyll dros Blaid Cymru am reswm sylfaenol iawn. Fy mreiddwyd i, a phawb sy'n gwneud yr un siwrne yn ni, yw gweld Cymru annibynnol, ddiwylliedig, unedig, lle mae tegwch cymdeithasol yn rhan greiddiol ond meddylfryd cenedlaethol. Ac mae rhaid i ni gael aelodau etholedig ar draws Cymru, nid yn unig yn y cynulliad, ond ym mhob cymuned, trefol neu gwledig. Conference. Plaid Cymru's councillors in Pembrokeshire have a track record to be proud of. Our effective team opposed the scandalous pension payout to the former chief executive and opposed him in what was a dark time for our county, condemned by all far and wide. Plaid councillors stepped up to help sort out the safeguarding crisis which rocked our county. Our Plaid councillors exemplify our core values and are strong and visible champions for the communities that they represent. They fought to ensure secondary Welsh medium education had its rightful place in mid-Pembrokeshire. Their work will allow a new generation of pupils to attend a brand new Welsh medium school in Haverfordwest, within 30 minutes of my ward, allowing pupils to take part in Welsh medium extracurricular activities closer to home. The 1.25 hour journey I had to travel to my Welsh medium school will be a thing of the past. Our councillors are fine examples of what Plaid Cymru elected representatives can achieve in office. A visible, strong local champion that acts with integrity and with the ambition of building stronger communities and a stronger Wales. Plaid is the people's local party, and it would be an honour not only to serve the people in my community, but serve as part of a strong Plaid Cymru team to join a hard-working group who put the people of our county, Pembrokeshire, first. People have become increasingly aware of the failures of the Independent Plus group who lead our council. The administration's blind support for the former chief executive was clear. Their conduct and style of governing has been widely criticised, leading to an overwhelming lack of faith in our council. Pembrokeshire people deserve an administration committed to the people, not to Porsches and payouts. They deserve a county council that works for them, something not seen in our county for as long as the Independent Plus group have ruled. This election is our chance to say enough is enough. The Independent Plus group will hope come this election that lack of engagement will help them get back in. Some have even tried jumping ship in order to assume a new identity on the ballot paper to hide their shame. Pembrokeshire faces some tough decisions over the coming years because of cuts passed from Westminster to Cardiff to Haverfordwest. The Welsh Government's cut to post-16 funding makes the current provision in Pembrokeshire difficult to maintain. Our administration's attempt to reorganise post-16 education was nothing short of a scandal, leaving us with proposals and a system many pupils, parents, staff and governors are very unhappy with.
Scandal after scandal, failure after failure. We cannot trust our current administration to steer us through future cuts that are on their way. Fod bwrlwm ym mhentrefi fy mro, maent yn wynebu rhai sialensau. Rydym eisoes wedi colli ein meddygfa cangen, roedd y staff meddygol yn dod o feddygfa odig i ystafelloedd arbenigol yn ei neuadd pentref i weld cleifion a gwneud profion. Cawsom ein haddo llwybr beicio rhwng ein pentrefi a thref Abergwaun blynyddoedd maith yn ôl. Y llwybr ond wedi dod hanner ffordd a'i anghofio. Mae angen mwy o dau fforddiadwy arnom a chyswllt gwell rhwng ein pentrefi. Gyda mwy o doriadau ar y ffordd, mae angen cynrychioli ddarnynt bydd yn sefyll lan dros ein gwasanaethau cyhoeddus, ein cymunedau, ac yn gwasanaethu ein pentrefi wrth roi'r pobl yn gyntaf bob tro. Gynhadledd, dwi'n barod i weithio ac i wasanaethu Treletert ar fro. Diolch. Awnewch chi groesawu'r llwyfan, ein ymgeisydd dros ward Ceyriw. Please welcome to the stage our candidate for Ceyriw, Mr. Paul Rappy.